kethia na na udhocha ingi musiaisia witu wa Mutongo TV ndi wa kilungu kitu cha USILI wala twende na unena na nake wakili Janet na ende na utuelezea maundu kauza nienda wote kutu wose kila kitu nyakutethia nundu twiba kondu wa karibu tena Janet na asante Faith nienda twende na kunenea yulua ADR na bala tunavika yulua kunena nya kwa twetha twasisia yulua andu eli makoka makanena na makuiwa na makosa mundu ungi makaendesya na kwa toselele baguba bala tunavika ni mo be Faith ni kwa tunavika bala ni na monya kana o NZIA o background na yunendo munenga o area sila muna muno yendiare likana na yonesa muno na muna muno ni otasindo cia family na family baadhi thathi nindi for example twasie no issue ya utwae we na thina andu mena mathina ma utwae na menda mabikite bandu ona makendo otanesi kana na makatanesi na nundu utwae ne betha be maundu maingi tha betha sindu cia ciana betha be o male mamandite na no so sindu cio ndeno ine na wana nitwa wa court sindu cio nesi sawa find courtine lakini isu sindu mwita na kwa apply ukathetha igwa ni mediator akamutethesia sindu icio o muita anesia iketha no muita anesia ubo wa ciana citha cibana ata ubo wa malaru na yenda ata na tonde tutethe na ndu matethe yaua ukethia ni mwakwate ania mukazi mukaiya on the table mukaiwa na kimo kama na kweli no mali atukwasu twanite tutainayo na irie cio ciana cito na kuma bana ndo yuetu otanisia mitalatala ya usobia ciana ekethwa ibwano mali tuyano na take these steps iwe uyosake na kana itu otanisia nikatha ndo yokutanisia no lazima ketha mutwanite pesa umo tuyo wa kotini ndo utwane wa koti kimwe ya hito ya Kenya yitikirite andu kwigwa na kutanisia ndo mwa Biblia esu area esu ya the final court kweso pronounce ketha mutanisia tamune wendikirija utanisia kotini ketha mutwari na losi isu no lazima yeze uma kotini lakini mwetha amani ni bya maundu maingi muithi kotini wethe muyuthi uthenya koti na mathina maya ciana ciesobe wanu cietha cikasoma ta cietha chao ulono sa musi bala twikala nunu sindu cionthe no mutethewe chao ni mediator kana ne ni munyoka no mwegwa na ndo ingi twenda twikata bandu mesokosa kapimo wane mana sindu isu yitwa work together lakini ultimately wendi wake la mediator kana mundu ungi na even society ni utwaye uwekata o wekala iwa wendi lakini twethe twi real pe imite kala kana sitha cia bikie bandu itatoneka usunu kweli wa mambo ayu mediator makiyorethe cia andu aingi ukethia paisa ayu cia kurinda muwanite kana mwanangite malizu yonthe kana mwibithiranite mukekalwa nthi mukewe na sindu cionthe nondu kimwe abo ndu planning na muna muno issues musa wakili kana counselor ndu saingi uthe na psychological issues mukatembea na mundu ndu ni muiye ti lazima mediator the wakili muna muno isu cia family saidi andu makanisa ma pastors ala trained na nenda ucio kila poindie ala mabunditwe buyosu tondu yu twika wi yulu muno ndukabuthie mediator na andu mena twika wi yulu muno na masomete muno ta kuombe na banya na certificate na inikita advanced mediation international na yu niwe mundu ucio na maundu acio ni wisipiu emotional ndo wapika pa wamba ikote that woundetwe no wisi gather information no bika bandu kona bandi songa ningweta goyo ningweta cia ningweta mbai mundu mutweka aenda in those steps ndakateane ya kendo aiwe ningweta incision nazo cia family mwetha na mtala sumu kata mukatethewa ingi andu aingi tandu aya nini ikayo ndo twaine munini mena mathina ma ciana kusubiwa ukethia matindi masembete ma office kwa children department kuthi kotini manyenda kindu kitwa maintenance kana ona yetu alama ito meusia mate atwae ndo kimwe yao ciana ni protected under our law na ciana isu ni entitled kusubiwa ni that mutwaite na tamutwaite aingi meuka kwa mediators yakamatetheo kamonia kimwe yao na mayoni ndo mailetuka na maitha na agreement undu lo no so be asiana ketha ikisomo ketha ni healthy lo no kwata hutho na ngaunenga achao go support on andu matatwanite na icio sindo mbingi andu ngwenda male wa kambani no sindo in real see in the society na nini simona mediator sala trained na ingi muno yuko ma ko kwito kambani to na ingi muno pio e namba yo lo pio to na andu ani nyo trained mediators wangi wandu senior angi ako wangi retired kwa na doctors nondo ni sindo mingi saidi hivi ngweta na so ni sindo cia social na ukasema even daktari no mamutethesia even bankers tunaingi trained yuko unaweta chucha
area mota SYA family ikutethe muno isu cia ADR sungu wetu ingi tiketolikela muno na issue ya kuandikwa meandikelene employment ndo andu muno mawiyana andu metha mena kinene kingi na ibika bandu even ikiko affect production kuwa employers inkana ala maandikanite ni makete kwenda na even ni makete create metha na policies yo sila makwani katika employment mabuyani kwa niketha matethe ciao production tondo gwese andu manyu kitaba ikindu kiendeya no ndo moya musi wo kitaba ikindu kiendeya kuona mawiyani employers mamanite kwedi makamana kusolve ya dispute tene pandu makaika ikathipa hasa nisikisafa kiuyo kethe even isi affect profitability even ukesaithi athukumi mo ingi even imesa kuwana ingi makeye kuwana ala andikania soyo ni makeye kwikia policies sio makamba ni maingi pio makeye policies ndu makasolve ya dispute ona ima training the human resource mo ikanoke the employees ma through that na chuike yo si andu ingi muno na kiisi ya profitability ya companies na sisi ya inene bingi muno na USILI asindu mingi ala mena otweka matukuna andu ingi mayeka contracts kothano cia kuwana kindu kana cia kuandikana sindu icio sikiye kuongela katika wandikani makaandika atu ila indicate pamela mathina mutalatala wito wa kupisila mathina wiketha ogwano nikana wize matethe anecia kuandikwa na employment area ni kundu kumwe isuike yote thecia muno na ina lot of benefits kunena nyaku na kutetheigwa even kuete external na angi maka haya andu ona area ningi uneno ya ki commercial andu mai relate okukuna mawe nisinengira ndo makuna biashara ukethetha mwina pay suppliers ma goods kana even hala meikata no uthukumo service providers ni makiye kuandikana na wese thiani umira matheno maumilaga no mundu aikwake ya nomba ithe mwa emanwa aingi bandu ba masembe kotini kana kutina masembe ti police meambaita andu asu mediators makasi kana makasi thina imwe na ingi makiye otethewe muno kana even moyo ne makanenkoshito ela ngokwena alternative kana even kingi kitawa ambitoche lakini ambitoche ni muno ambitoche ni bwa auto okay kotini nengisira adjudication ko ina ngune na kecha ADR particularly ndao nena kecha andu mene kwitethecia na kutukweta mundu kana tukumatethecia ne no juni metha mayithete solution makita otethewa either facilitative na mundu sinu akutethecie dane muri solution izo yo difference ya ithingi cia kotini isi ya kotini wethe akwi ingisitikirite kitawa arbitration ni kana adjudication ni kada izo cia court process kuba kingu nene ya mundu ni kecha either andu manene mo direct mwene kwa ene kana mete mundu akatatu mundu ita wa neutral utena interest utena ngaliko utekwe kiangaliko na kimwe ko uchu kindu kimwe presetting ground rules we declare mundu akasene wenye ni comfortable naku ni sawa nienda gukuna kindu kidondo usikendu isa kwekea ngaliko nemwe ndo nukumunga idi wethia ni wene kindu kikwedi chao ona kumwene na baumela beke lakini kina chenda witha au chandu kinu muku na imwe na mundu so that trend wizilo no ku approach ni technique bingene sino ikuya miaka mingi ndikwele sio ndo yende ya na sio so technical chundi enda kitanda chuti cho so ikianda asme da matraining edo secret yo ya uthukumi ni tunawetange ngaliko ila itonya kwithiwa na itonya kwetwe unena nyani twaweta yulua sita miao twaweta yulua family niho ni mandite hata ngewa ya family na twaweta ngewa ya maundu mobisini kwa tunenge example wengi oingi no tasie ando ni kutaku kitu makola maingi mono maenda ko tino tama insurances ma accident mondo akwatanga ndeke akwata accident na mala maingi peo mitalala ikikabu omundu ku report police those things lakini naso insurance bingi nikede ko ketha na mitalatalo yao ketha ikindu kini mese accident ikiki na thina mwingi ika approach ano direct na nondo okay mundu etha ende ona nendo wenda kika na ona wina mediator no sio no wenda mwene witha na your personal advisor ndo thayo musiye by the way wenda ndikana ndikaelekeke nai withio na mundu uyo sama mediator no una wosa mediator even wina wakili tondu nyona no na mundu wako ofisini akaenda wakili ni mundu basa zinusi onde kwa that's wako na wathi kwa wakili ofisini wakili unoenda kutethia akwia athi ukeke ni kikuteithia ngwatia kwa hiyo na saidi work na wakili na wewe na mundu ngia advisor uyo tayaka utabia wewe nenda ndikela kecha kasi utako kwitokwe makwanya mengi ma accident kwa batu ndukikwata mbanza ngayinga aleni na chuno kikiye kwa happen wewe insurance no nenda kwa chao au kukuiba ona imbira na athi kotini
mwene kwa approach kwa mimi nondo ainge mako approach ya ona inge na sawa na twazi kotini no nge ndia kwa wakili no kuna we wolo ona iko ni ende kotini no twe yange wa isu no kindu kita wande no lebo kwa mediation ilikila anyway kana NDR kwa ni kotini no yeye ndani no mimi na nikira muka kwa atiania na muka kwa atiania bini ndio record kotini ndio mali wala mewa mawakili mama me itu negotiate kana itu nena ai mbaito ingi matete kona wakili sta wathio wa kana chawa yani anange kwa ni yeutiwo kunena nyakuno kwende hivi ni kotini yende ona yakuona kwa ni nini kotini ndio makayoka makauka maka negotiate makayo no even utu okuwebwa kana ndo ona the kotini ke judgment ona even ningi makakolo judgment isu makaze kwanza yu ona kama nasa kikwira dika ona judgment yu pase ni for example ona sainga na ingo utapata sia ke family na marriage sia break even ona mena judgment ya mje kotini imekio tuyo mo kama kalea na maise tutsonge na tukone maundu maito uyo kitu kisio kitu yani yuko mwikesho na kana kike da mediation kana kunena nia takien lazima kile kende only before kotini nenda wele kana kende ni kotini na after kotini na huo sio wakingo kita mediation kana negotiations nitowa kwani ngani mise kwani kotini na wewe ona zangi kotini bana sio kaika sema madu ni kakwa sio kaimu kanene ni kwate chuno muhimu tuna chuo radio kukoti kito mwenda imu kanene oi kwani wabu lakini koti yenda mumetie kila chao ndo jo kikapa kila mukwate yani kikapa ona kukwekata na kila mundu yewese kiu na ni baba bika wako chuka muya hii enda imu kanene enda imu kambone na kimusi enda imu kambone na kinywi ando bakwita kutonge kwa ni musi nenda muelewekana ona yokoti nionyete maundwa no sio wa kunena nia na ibongo enda tumane koti ni the magistrate kana judge kada ulonga meye kwani ni monete usio wake ona advocacy ingi ni ma initiate yake oi kwani duwe muke wajimu kanena ni temi mwanene kila makwate yania nichokete wa koti ni katwe koti wa chao koti akita kwite kila chao kila makwate yania na kiunjo kimunyo nichoke yata emugo me wakilo kitoko thingegwa na achucho ngonene omunde kwa uwa ndo mbaito maelewekana kila koti ya mwe musio kayo mukanene no usio itha imunenga lakini ando ingi ndo wa ndo makwani mama ndo wa pride kana ndo kwewe na bina ungeona mbesa ungeweze jaji ungeweze wakili muzo lakini sio ngana obuko sindana ina iwosu lakini ndo kuyino ndo mwese koti rusi bana ndo mesindana makano kitu manite koti na mayana ngabesa mbi na devinda na energy that's why mundu oge na haraka isu of course kwamba usemba koti ndo kwa ndo ikwani we dispute we young yani kaide yekeka pe that emotions nakuwa ndenge ndala wengi nenda audio koti ni masembete nino mona koti yote ni yote na paida bena yoko koti ni twenda lakini ndo twese naturally na psychologically wa usuno the la ila with we so ba you tukalande you kaelewa lakini ando asio ni slow ya down maka education chao advice lakini aingi mamba audio kotini nungo kwa saingi katiba kotini ukasema kwani wewe ya maingi mai maana in the first place maitha mafailiwe ndo moki mundu okiasemba failiwe pesa twadela ewita wo usuwe so dela maundu maende ya tena yeso sio ketina na chucho twenda jwando methe mechao me careful na indi musese witu nini sikana iwasoma maundu kauta niwa manyaka na ti lasimo kathi kotini nikanobikie na kuthinikie kwani yaku niwa manyaka no na maundu ma family ti lasimo kathi kotini nikanothinikiwe mathina maku niwa manyaka na ti lasima etha niwe wandikite andu ukasemba kotini no stati to no uskata no wa kumubuta bathiu ti lasimo kathi kotini tondu wita wako nenania na indi mwanene ne mwe mobikia ni mwita mundu wakiana mundu wa katatu ula utengemea ula utekeanga liko imwe nikanabikie na kumonia nzia na indi hivyo kaimela pedha na nzia ingi bingi indi kilando nyoko dhudi weta we musese wituni kana wo uikausumbike ila wakose wandu kasumbikwe ni wo oso itambia yako amba kuyosa tamundu lakini ndi wakili indi kuyana naondo unewa munenele wathi oso itambia yako kuyosa tamundu wike maunu ma usuo ukosea na indi ndo sisi kana no uthi kotini no munenanie ukethia ni wathinikia maundu kautana ndwithia ndunanga mavinda maku isune saa nunanga sasa yaku na nunanga ilovia syaku nundu mbesa mbingi ithitandu twemini aba ya kotini kwa usisi usovie sasa yaku usovie mbesa syaku na ndo sovia mwivile waku wa mwendu kese kwambisa kwamba twaenda kame
no kindu uyo twonyone nyetau na mundu ula wokoseana mundu ula mwabitukana asuno maundu methia wa nundu twiandu na indi bau bo tubika muthia wa kilungu cha umuthi ndini wa USILI twi nake mweni witu studio Janet Mutua. Asante sana. Na indi nyanito wa Faith Mackenzie wa Mutunga na bau wangu kunia nzoma ndi muthanyani wa umuthi tukomana ingi chumani chukite ndini wa kilungu otaki bala twithwa twendene unenania o maundu KIVATHUKANIO tiwanesa.